Democratic People's Front si ika kramato da honana anda hoye si da honana samorna lepak nabaya de nabaya de Manipur de kuzamene ba purta bonmak sana sinena mapantana na hinipong tui himene da bani amasum ano buwan namaya ito Manipur mas siyempre ito Logonian sa mga party BF kasi kasi tanggap siya yung tagsir pa buka dan mga puwi. Kasi ba tinbili ba ilisase masih yang mereka show masih quality yang nilaw sige quality sedagi BF bulan ini bagi tentang lori ba ano ba BF core leadership active workers supporters or sympathizers. Maya masina DPM wakal lo na si Manipur ki kasin kaya yung nasandok na matungda di masih sandori ba quantity ito na yang na powerful ba quality yung mag-isaktong dropping halo DPM si. Alam mo ngasing ko na di nasi Manipur na tingnan ba coba challenge. Koi say kaya la kwa koi history da amta talk the mong da koi na nan salai ba challenge se masi thengana mo da and man something body cutting across political lines. Ayegi party line I went to yuwa malana loin ma koi the pasta lemonade prima even political parties they work dan banyong na untuk tayo heresy tamde. Ada party kita masih waktu cendera kesu DPF tadi. Ano ba Manipur masih itu party orang na masih waktu sudah orang kita yang pernah kasi tasik komjen mengapa sing tam kerja yang tasik komjen mengapa ada macam sing pina ano ba Manipur masih begitu kan belum mengapa party itu DPF free heresy tamde.